Captain Ibrahim Traoré, umutegetsi wa gisirikare wa Burkina Faso, amaze kubaka izina nk'umutegetsi ukunzwe kandi ukunda Afurika, ugamije kubohora igihugu cye, icyo abona nk'ubukoloni bw'iki gihe bw'ibihugu by'uburengerazuba. Ubutumwa bwe bwumvikana muri Afurika yose no hanze yayo, aho abamushyigikiye babona ko ari kugera ikirenge mu cy'intwari za Afurika nka Thomas Sankara nawe wegeze kuyobora iki gihugu cya Burkina Faso. Perezida Ibrahim Traoré rero uyu munsi ni umutegetsi mutoya cyane uri hano ngaha ku mugabane wa Afurika, ndetse kuba ari mutoya ni nako agenda agarukwaho n'ibinyamakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko uko agenda agarukwaho ni nako benshi baba bashaka kuba bamuhirika ku butegetsi. Ibrahim Traoré rero ni perezida w'igihugu cya Burkina Faso, kugeza na n'uyu munsi niwe mu perezida mutoya uri hano ngaha ku isi, ariko ndetse ikindi gitangaje ni nawe mu perezida ukunzwe cyane k'uyu mugabane wa Afurika. Ibrahim Traoré biragoye kubona umuntu utamuzi cyangwa se wamubwira ntamumenye hano ngaha muri Afurika, bitewe n'ibikorwa byiwe by'indashyikirwa agenda agaragaza uko bwije n'uko bukeye. Akunze kugarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, yewe ni umugabo rwose wakunze kugaragaza ko Afurika ikeneye ubwigenge, ndetse aranabiharanira ahereye mu gihugu cyiwe cya Burkina Faso. Ibrahim Traoré rero uyu munsi ni umuperezida wa Burkina Faso, ndetse yamaze gushinga ibirindiro by'igikundiro muri Burkina Faso. Benshi nubwo bifuza kuba bahirika ubutegetsi bwiwe, ariko nabwo usanga ari ibintu bigoye cyane, kubera yuko Ibrahim Traoré perezida wa Burkina Faso arakunzwe cyane n'abaturage ayobora. Yamaze gushinga ibirindiro by'igikundiro mwa kiriya gihugu cya Burkina Faso. Nubwo bimeze gutya rero, Ibrahim Traoré hari abaperezida bamwe na bamwe afatiraho icyitegererezo. Ibrahim Traoré avuga yuko rwose akunda nyakubahwa perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse aranabigaragaza mu bikorwa byiwe muri speech atanga buri munsi. Ntabwo yewe yakibagirwa ko hari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ibrahim Traoré rero akunze kumugarukaho cyane, amufata nk'umuperezida udasanzwe, umuperezida ufite ibikorwa by'indashyikirwa. Ibrahim Traoré rero nawe ntabwo atinya kumuvugaho bitewe n'ibikorwa bye abona umunsi ku wundi